Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ma ba'd, faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli thumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Sadaqallahul azim. Sininna atamatapakna pengallahu subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah nasabak pamasina pengallahu subhanahu wa ta'ala. Nani apatironna nato pada angka hadire rilalan na iye onrom ma barakai. Salawa nani mapas salama tendral lupewi kiringangi lauri ale malabina nabita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insyaallah tanapodo de napaja nawerengi adisi-disingang pengallahu subhanahu wa ta'ala. Pada naumungkang alina panitiae maka insyaallah okko masigitae insyaallah matu ko subuh tomelo pa pole se di pakasiam malabbi pakasiam maraja makanja ya naritu sempaja sunnah tasbih ya koko masyarakat dene ni ceritange ko masalah sempaja sunnah tasbih ya maagesna maripani pugau dan memang pahalanya luar biasa. Salah di pahalana luar biasa na rilalanna sempaja tasbih maka danigi tahu pogau i sempajat tasbewe rilalanne rotau ngero ipabelewi ripong Allah subhanahu wa ta'ala abala yang kemelok kenai ya patulak balah ya itu biasa roh ya makotoro pemang nigi papole wi sempajat tasbewe sininna yero hajak naro malumu ya sininna akatana malumui ipabole ripong Allah subhanahu wa ta'ala ya mamu malumui nai apalanna sampaja tasbewe patamba apalangi napatanaki wi apalanna bahkan lebih matana pi apalanna ro nayalinu nania lololisa. Jadi insyaallah mudah-mudahan idi manange kosubu matu pada tosi puluh-puluh sining atamatapakna pengallahu subhanahu wa ta'ala ipatarui kisah tawan riolo ya maka duanna risesena tau angkai matu masa sekali riasrimundrinna pengallah ta'ala purani bahas nomor seddi ya naritude na melo pakai guna madeceng ido cilina. Nomor 2 de watuna tu rilino de nangka na mangaji de nangka na baca Al-Quran na pengallah ta'ala bahkan masiri imak guriwi ayat-ayat na pengallahu subhanahu wa ta'ala magi na masiri matuani ustaz ya to masiri na sa di maguru ustaz macuani padahal lebih remui na cacaweki apota lebih remui na cacaweki anata
macowa mani napaki melo makalipu daripada matu okko sermonrinna pong Allah subhanahu wa ta'ala na callaki malaikat na pong Allah ta'ala na sabak riwatu tatu rilino de nangka na itimpa-timpa ayat-ayat na pong Allah subhanahu wa ta'ala kalipu ke aja tamasiri maguru ko iko parali pada malaki anak pesantren irmace ma pengaji tolilo bolata pak guru ki mengaji ya uli ale ya uli koro uli ki anak pesantren tasidi ya yero pak guru ki lebih merom nigi bola yero bolai yunrui mengaji yero bolai yunrui mengaji hapat humul malaika maka yero bolai de napaja iturungi malaikat wa gasiyat umur rahmah ipaturung ipammasina pong Allah subhanahu wa ta'ala wa nasalat alaihi musakina makutoro pemang iwiringi atan nangang ati rilalan na rolisa boleh we narikukuro boleh di na paja ibaca ayat na pong Allah subhanahu wa ta'ala sining toma-toma malabiku surah malabiku ang keri amasewi pong Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yero denre ro patari kisana. Yero denre tomalo binengenge rimon ripurana ibu kara parukusa dale na ripong Allah subhanahu wa ta'ala. Menre enre i dale na makanja i jama-jamanna makanja i usahana maju i jama-jamanna makanja i darat-daratna makanja i wasile na galuna makanja wasile na bagana menre dale na nasaba magai yetu dale pade lo na we ye komelo ilempa de gagal mulle lawa yerwe komelo lempa mapa kotoro modele na narik komelo i yeru dale narik komelo ina cabu pong Allah subhanahu wa ta'ala dale na tasidi rupa tahu pada telo na we lempa madarli lanya bawa de neris makare kigelau negi makana idi seji salaku baja sangadie naminre enre daleta makanja jama-jamata makanja usahata makanja wasile na darata makanja wasile na galuta menri pangkata aja mutakkabo aja mutakkaboro aja mutalliwa aja mutakkalupa ripong Allah subhanahu wa ta'ala aja mutalliwa lori padatta rupa tahu nasabak magai ye ko pong Allah subhanahu wa ta'ala melo malamanang itu iya manne iya dati kum payakun nala silalona pong Allah subhanahu wa ta'ala de gaga de nakada aju liwa lupona de nakada bola liwa rajana de nakada oto liwa lasina narikumelo makita mata makina di pinading naita kejadian yang ada di Palu meringar ramupi peringarange bola patah tingka talono liawa manca jisi tingka mani darah kaluku darah cikola. Bayangkan tania salo lari tanah lari darat lete tawar na palete pong Allah subhanahu wa ta'ala nariku yero melo jamaah yang dimuliakan Allah nariku melo mali pong Allah subhanahu wa ta'ala yana na denre nang ito kasi watunna ipendre dale na narapi ni pitu taong takkajanna ni yolo nandrena makada ni menena na itilakin na takkajanna magi mo takkajanna pa maka dia bapak na agaje maka demi mengabiasa makna to kasih asina jolo napa to sugi aga na kumake matu aga na melo yandre sehingga nangiye benena mapikiri peko carane nangi waramparana dena takbe peko carane waramparana turu berkembang maka de benena ye kumako tu pak to mak buah ruko mak buah ki ruko 50 ruko ya buah napa ya pasewang maka dia laki ne tindro kije milo lau kasih kupuangi milo malai cinampak mina pakai di rumah rutu mana ruko jadi kumako tu pale to mali galung mak datu heto na mega je duina ka mega duina odi ko perlu yol 5 nangi rotanana rolapai contoh ya
maka dia laki na tendro ki melo kasi ko pong Allah Ta'ala de gaga je nala sila lona ya ko mako tu pale maliki ulawang madda 2 kilo maliki ulawang madda 2 kilo mak na per matu lawangi itar ko yawana bola maka dane ne aga ne gor matu ko mani terjadi matu aga sana likuimpaksi lolo tanai mesani lete euro ulawang de neri semaka de kegini monro pusatanga ni gangkana maka dan ninangi lakene eko mako tu mana pakai bawan ni me bubani se di bangunang patatingka yer bangunange itaroi apa pintu se di mangolo timorang mangolo watang mangolo lotang mangolo rijang ya agar ro mangolo rai agar ro dising tak dampeng ka ya ada maka ini laki maka ini bini na agi goreng iro bangunange bubani kato tau mega dina sehingga iro bangunange harus nasi tau ngiwat dijaji 3 bulan jaji nih 30 jaji bangunange patatingka na borongi meto 100 pak jamana 100 tu kan iro jami sepeu jaji iro bolai jamain dimuliakan Allah aga nali seriwi sembako boka iro biasa ro komelo antri boka te dine antri gola warra semuanya sembako 9 bahan pokok kemana koro aga napa no mungka makro na mungka matu kor makade nigi masyarakat maperluangi bara sembako maperluangi boka maperluang warra gola aga kome loni ko bolawe gratis nak bagi-bagian gratis nak bagi-bagian Pak akhirnya ero lalu antri mana tahu ya berjalan ero gagai berjalan na pasui ro ramparana ro na pasui saya runtu na bagian mana ngi si kampung na bagian ngi seji selana pasui waktu na nangero berjalan 1 tahun pilih tatambe orang parana 2 tahun tatambe orang panah 7 tahun tatambe orang parana lalu denre ro pule nonre manu pure nonre magasana lalu ni kana kai maji na morola de koro de tuga gaga anu de tuga gaga agasana koro pemilihan caleg de tuga gaga biasanya ka makoro modele nero ya kong kasembako tapang ka caleg koro contoh biasana ya kama tersinggung tak dampang ka de gaga masuk ke melo masinggung ya saya ni pacarama deno puji macinggung ya si basana makadania naiga pele nakadero iro punana ye nakade manangka nakadea makadero na piku carana ni na pitu tahun ni je labat na ya gage magi na turi sogimu parus na kasiasi agi nyandangi madarari wi papole wi petunjuk pole ripung Allah Subhanahu wa taala makade piku carana je na pitu tahun ni je labat na tatamba da umuruna harus na kasiasi mana sogimu pa aga na puada makade masirika mite atakku apa pintun na papedale na bukarengi lori padana rupa tahu magi mana na de bukarengi papedaliku liwa paegana lori alena subhanallah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala magi na de bukarengi papedaliku liwa paegana lori alena na alena na bukarengi apa pintu papedalena lori padana rupa tahu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala iene risesena tawe jadi matu ko serimondrina pung Allah taala sasekale makatalunna tawe matu aga wattunna tuorilino de nang kana sedekah wattunna tuorilino de nang kana sumbang wattunna tuorilino de nang kana seke gangkana mati rumatu risrimondrina pung Allah Subhanahu wa taala aga na puada Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas
salihin. Benenge yang kelingai sadana tawe yang keri lalaki buruk. Benenge yang kelingai warialata pak dimonrita keluarga ta yang ke mate sumpulolo ta yang kelele di pamasina pungala taala si kampota yang kelele di pamasina pungala taala. Benenge yang kelingai angka di malada nilau aga malada nilau yenari tumelo rewa. Benenge welengi waktu sedi manne sedi malada nilau aga melo nilau puang parewa ka puang alenga puang patanjenga puang sedi mua manne aga melo ne pogo sedi melo ne pogo maka de melo ka lo mas sumbang melo ka lo mas sedekah melo ka lo mas seke melo ka lo mas sumbang pa sadaqah melo ka lo pasti sedekah. Maka magi jemaah yang dimuliakan Allah ye ko ang kamu pa waramparana melo masumbangi waramparana magai nita ni pa berakina resesena tawang kay na poji palawi waramparana rilang agama na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Melo rewa masumbang melo rewa masideka melo rewa maseka magi na melo rewa maseka na saba yero sumbangange yero pasidekata yero sekata mananungangi apalana mate ni Pak Bu buru ni buku-buku ta dena pa aja lolongangi apalang ye ko angka tau melo terangi wi lampuna ko lalaki buru jampangi wi lampuna masigie ye ko mita ni mododo lampuna masigie aja nemu podangi panitia aja bana mu pamate panitia poda bani panitia makade panitia angke sisio lo melengi lampu masigi apa angka tu Pak tu tahu liwe ganna protesna magala ma protes sede na protes si de nang kana pampiangi panitia na protes bami de nang kana sumbang magala ma protes de to gaga koy kumiru kampuleng ya ga koy ya ye ko angka to melo bawe bulana lila suruga yero bulatar kong kabulata talu apa paling si diminonroy alengnya na pesantrennya nonroy maka pelakurang mubawa bulata lila suruga ye ko angka to me bawe motorona pa alengnya ro na pakero ye ko mite pa podo je pokate tu terlambat ya maje na tu terlambat ro moni masigi ternyata kasi pokate malalam mi pule bulana mabila-bila bulana alengi motoro ya padalina pakatuar karo motoro no pakir alhamdulillah ya pali mate mas pakai maka der pakatuar der motoro pa ustaz bawa ni umpa balo sidra cawe paji sini na tomato malabiku sulasur malabiku yang keri masiri pong Allah subhanahu wa ta'ala dega ga tahu paloy waramparan na rilalang agamana pong Allah subhanahu wa ta'ala sangadin na mato ang kamanang ipanyamanyamang ri pong Allah subhanahu wa ta'ala ina tumakada pong Allah subhanahu wa ta'ala masalul ladina yumpikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah yero akali barakan na tau paloy waramparan na rilalang agamana pong Allah Ta'ala padelona nariko jamang padelona pa galunge yero pa galunge ang katau pun nagalu set dihito yero komelo mapano bine siaga bine na pano talu sipu-sipu na pone natar ko rabinengero 2x2 ukuran na pare wad dipake coba bayangkan narekwero nangero abinengero turio komiro taru mataru onrangero nange 2x2 sia yule mo pagadu patalu sipu-sipu dene ni ule ye kodena anu ngangero malisa sitangero gabay coba ningkale talero nangero abinengero 2x2 talay tacabut cidi-cidiwi tatalay nange ko galung sidiheto tatalay ko galung sidiheto maka siaga kira-kira wadingi papole 60 na karung 70 karung
20 na karung dan lain sebagainya. Mapako tu modelnya tahu narikong ka tahu na poji paloiwi waramparana rilalang agama na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Ito si tau de natahangi waramparana natahangi de na melo pasui waramparana matu mapacalangi ria surimon rin na pong Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu matu waramparata tu ipanca isterikai na isterikanga ki matu ko surimon rin na pong Allah ta'ala. Yaitu matu waramparata ipanca ji oto palilui ililurang imatu ko surimon rin na pong Allah ta'ala. Jadi duan rupa tu matu waramparata Pak Bu duan rupa manca jirangagi yari ga manca jibali. Yedi meni matu pilek melo ki ga manca jirang naiwe ki matu ko serimon rina pung Allah ta'ala yari ga melo ki manca jibali yemi tu matu mapacalangi ria serimon rina pung Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi di kisah angka makun rai malo biningeng yero makun rai malo biningeng yero purani malakai ya malo biningan purani malakai ya karma kunrero kana laki na masuna kana laki na jadi kebetulan inang ila pumakun reye yero laki na melo masu sapa dali halala na pungala taala ya anggaplah kong kataula pai yero laki na kasi melo lo Surabaya sompa napodangi benena maka deniero bene napodangi benena ma aja lalu muasu seliwam pola narikode pa agagar rewa aja lalu muasu seliwam pola narikode pa agagar rewa yenang lapo bene maka si batena maturu rilakenna jokani ropo lakai di Surabaya waktu na jokan angero 2 hari 3 hari angka pasa pole ritomatonna kebetulan ni ritomatonna okwela susua monro okwela paya lena maka dero pasange rewa kiri bolata malasi emata aga na puade la po bene maka de nangi benene tak dampengi ka de uberani seliwam pola nariko de pigaga bapak na rewa ni kasi nang ito bawe utusan Purana romangir to main kalinge maka de mana tu anak-anak padurakani malasi emakna malasi induna dina rewa. 1 minggu kemudian mati emakna mati induna 1 minggu kemudian mati induna angka si rewa pe mangiru pasange maka de rewa kiri bolata mati indota aga nasala pumakun rei benena nange tak dampengi ka maraja de berani seliwam pola nariko de pigaga bapak na rewa de berani seliwam pola nariko de gagi bapak na rewa akhirnya Pak Bu de gaga tau tamakada anana paliwa durakana de gaga tau tamakada anana paliwa dosana sehingga persoalannya ipuangolwangi rinabita sallallahu alaihi wasallam maka de sahabai ya Rasulullah angka koro tahu liwa durakana ya Rasulullah angka koro tahu liwa mabusungna maka de nabita magi memang ina mabusung maka de malase makna de nalau mitai mate indo na de nalau mitai maka de nabita sallallahu alaihi wasallam magi memang ide nalo mitai maka de angka pasanna lakin maka da aja masu seliom pola nariko de gaga lakinna Pak Bu subhanallah aga napi balian Nabi sallallahu alaihi wasallam luar biasa papi balina Nabi sallallahu alaihi wasallam aga papi balina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaniro sahabae terharu mite papi balina Nabi sallallahu alaihi wasallam kira-kira aga papi balina Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah wani pima mati podangaki jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Waffaqanallahu jami'an ila ma yuhibbu wa yarda. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Tadampangi ka maraja nariku malampila dai ceramaku. Yari ga macepala dai batiku ma bicara. Ya ku pelemiku mulang-ulangi pemang tabukai HP ta, tabukai napa tabukai channel na Makalipu channel. Kamana ni ko cara mana rupasong ko celairo. Insyaallah. Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.